tangan long life. Nya patya mag-birthday tamo, pagpapansit tamo, pong spaghetti. Daram mo kano long life. Sana yan ibiyanan nga pong ginukya katamo, ing long life. Pero dini pong may asawa kayo ni pag nakarakya katamo, o inipin sana nung tumataman, gawan tayong nagyuta mo, para itamo, we will grow old gracefully. Ako po, pilan ng banwa, abayan ng kunori ng EMDC, king senior citizenship, nung buryanan ng hapong Ginoo. Huling para ka na ako, muasabi hanggang kamiras ka rin. Bakit? Sabi mo, aring miras ka senior. Patang kaya naman miraras. Nung miras. Sukat po yung talagang pagsikapan tamo. Gawan talang alimbawa na rin yung miyasawa na yung ketwan, yung pangatwa tamo, papuntaya king pangapino, yung kaya katang pangataw. Dapat yung kadua po kayo ini namang anak. Kasi pera kitang lerawan do rin ng miyasawa, ita namang delana ng anak king pangabay na kaniting miyasawa. Nabayin niyo po, ing anak kini, may miyatula ka rin pe ngari na. Nune, pati resiping balempong kamag-anak, mas masayala pa. Wala mo, masayala para ka rin miyasawa, pero ila, masayala naman. Excited la kay anak. Actually, kitang bandang tuloy nga na, nano kaya yung paintungulan ng anak kayo niya. Ngayon baluta mo, kay gamat ng Diyos at so kayo. Excited la kay nanong maging future no. Ila mismo isipan dito. Kabas normal rin mimisip mong makanyan, den mong pengari. Pero kaya pati resiping balayan pong kamag-anak at ding tang may kabalita tungkol kanini. Huliping makanya yung metong anak. Yung metong anak, babiyang saya king pamilya, babiyang saya king komunidad. Sabi tapo rin anak, hanapin, they are the apple of the eyes. Ning balang pamilya, ning community. Just imagine nyo po rin anak riyan. Kaya bala mo asang kalangi po tangalang anak. For how many months po, alang anak king pisamban, malamat amli. Andi ba mo rin po ang ating kik, ating pula-pulay. Ating anak ka mag-offer, asong kasating maglakad. Andi ba na babi, saya rin anak. Anya, pasalamat tamo, karing anak. At itamo po, tintang katungkulang kanyan, anting makatwa, ing sukat, dinantalang mangaya pa limbawa ring anak. At intamong pakibatan, king karelang paintungulan, uling datang ingaldo, ilang kapalit tamo, king yatong ini. Nya sukat, kabang anak la, sa sadya talaket angaldo, ilan ang mamahala, king lakwantang ang yatong ini. Puta datang ingaldo, pagatsuno ka rin. Di sando na itang napo, ay bukas nga ra, sisyanda katamo. Uling etala sidya. Nya, itamo po, katungkulan tamo, ating mas mikidad na. Ing etala mo, turuanan, aralan din nga nakapamilatan ng amano, na talaga mas matindi pa kanyan. Itang kakakit dang panugali tamo, dapat tamo, gawi tamo. Yang masanting aral, bangitin ka rin lang tularan at pakyapusan. At bali po ngayon pandemya, agyang dakal may nga mate, patang isipan mo na po. Pero bali po, adwala pa rin regalo ding ikit kong tanda ng kaluguran na kataning Diyos, king pandemya. Adwalang babyan, nakikatamang gangini, king kaluguran na katapa, agyang nano pang mga palyari king yatong yan ing mumunang dili, deng mga tuwa.
Regalo no ng Diyos kaya katamo ring matua. Uling kapamilatan da rin. At ina mo sasabihan, yang makapagpakababi. Potang manakitang matua, dapat ingaisip tamo. Ing Diyos at yung kagulutan ng bakit hanggang ini. Ining matuwa nga ini mabiyaya pa. Kasi nung ina, may pantan king Diyos ing biyana. Nung ina, di ba yung Diyos yung magpakababi kaya? Putalaan Karin pong kwentong COVID, etang kwentong COVID, ang kaya, hasta na yung katua, 80 plus may COVID dyan. At may sasalbaya pa. Ngayon sasabihan da rin, may na king COVID, deng matuang kalupa da rin 80 years old. Pero atin pang munang mas anak, di mo po yung brother priest niyo, early 40s siya pa. May COVID dyan, di na retsu yun. Pero ating matong may nga COVID, o ba't akakabyusan da? At bali po, kaya akakit kayo ngupayan na ng Diyos, the more na I believe ating Diyos at tatalan ka rin biyata mo. At itaping sinabi na po keng Ebanghelyo, agyo nakatang pakaban biye, yang tatalan king biyata mo. Nya po tang manakit kong matua, ba't po tang kayo makaratela pa? Nang mga nalapang maglambat, kasda mo muna ya pa itang malakas. Sa bagay, kasabihan nga na, nung oras mo na. Pero inipin po, ting metong para ka na ako, potang manakit kong matua, the more na I believe ating Diyos. At ang Diyos sa malugod, pagkaluban o rin aliwa, king makabang biye. Ita pong ailben ko king kalamidad, king Bisaya, at lulang tao, metong la palang pamilyareta, itang metong matuane, itang metong anak-anak kaya pa, kaya ba't metong pambabayata, makakalawat laking tanaman. Ang itang matong babae, makakanyanya mo, at yun yung danamong gakini. Pero bali po, makapagtaka, may salbala, at pati yung matuwa, may salba. Nung alaban namang Diyos, anyapin po potang makanyan, the more na I believe na ating Diyos. Kay ba't po rin anak, ing balang pangabait ning metong anak, para ka na ako, metong yang pirma ning Diyos, ning kaluguran na katapa. The moment na naala nang may babait, talagang bala mo, buri na ning patuknangan ing lahi ning tao. Pero kabang ating may babait, buri sasabihan ng Diyos, I love you. At by the po, last Sunday pa mo, last Sunday, deng may binyag yung parokya mo, may bigla ako, 42 na, ordinary Sunday 8. At para ka na ako busan na ng ating mamamate, ating kalamidad, para ka na ako ting anak, ihila ring ama na ng Diyos, asasabi kaya katamong, I love you. Nya sana, pota pong akit tala ring matua, akit tala ring anak, hingagandang isip, tunay ping ating Diyos. In Diyos sa panibatan ng biye, in Diyos sa magpakaba biye, in Diyos sa sibol maning biye. Amen. Ngayon po kaya katalang itad, king ginuri sa batang kaidwanan, itamong tuturwanan ding may asawa, king ketwan ating direksyon, at king pamipasalamat, king Diyos, tunay na katang kaluguran, kapamilatan, ding pakaba na biye, at balang may babait at tao. Ngatang makibat king balang kaidwanan tamo, Ginoo, itubod mo na king yato, ingke kang talapanimuna. Ginoo, itubod mo na king yato, ingke kang talapanimuna. Para ka rin kaliliring apostol, ding obispo at ding pari, biya-biya karela ing upayang mamatawad kasalanan. Pagmalasikitan desa ng gampanan, iting kasoywan.
Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoy tubod mo neking yato ingkirang talapan ni muna. Para karing at tsuking upaya, tagkilano sana kaisipan, bani taguyod da ing sablang mayap. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoy tubod mo neking yato ingkirang talapan ni muna. Para karing sablang daralan kaligaligan, mikabos lasanang bitmong pakalulu. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoy tubod mo neking yato ingkirang talapan ni muna. Para kaya katangan, das na nakatasa ng magbante, para kingkeyang panyatong. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoy tubod mo neking yato ingkirang talapan ni muna. Para karing frontliners, doktor, nurses, medical staff, mirilansa ng sikanan, pamikatawan, at espiritu ban makasuyula kang Kristong magmalasakit, karing miyawa king COVID-19. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoy tubod mo neking yato ingkirang talapan ni muna. Ngeni adwan tamuing sariritang kapagnasan. May pahintutuwa talanggang kang Diyos, alakang buring mabating, nanebakus pagnasan mong miligtas sing sablang tao. Baligdan mo saring panalangin ng kaya kang balayan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Magkiyabeta pong magkanta, tindalig para king pa magsadya ka rin ay. Puso ni
Pasko, kalamnaning Diyos, kalamning banwa, parating tao, kalamning Pasko, beitning yato, kalamning tula, kalamnaning Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoo, ting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligayan, ing kayang lagyo, king kaya kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, binyeme kay kamiting kapigaganakan ng tingga na pakapanyamban. Ibalik mo kay sana king kang kapayapan, at isadyang magmasusi king panyatang ning talapagligtas mi. Uling ginuya, manggaman king alangangga. Ing ginuman tabi ake kayo. Yak na yoreng puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulin, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginoo. Tisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang, delanening ang dumbirhen king kayang sepapunan, kambening alang kasimparang lugod. Si Janang wanatala pamilya king kayang panyatang, at pepakilala na karing tao inyang dinatangin. Unining mo na ng lugod na kekatamo, kit mo nakatamong tulap, ngini pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayin. Kanita, potang datang nin, das na nakatang masigasig makabantet manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapagmulalan at kapuryan. Bulinita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralid ming kekang ligaya, dahil makyabe lang tok ng babye kapuryan keka, at naming kakanta. Ito
Aping banaloy pa, ikaing panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyalalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapi at pasalamat siya kaya. Pira sunebi niya ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananya. Tiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayit hanggang tipan. Ami bubuo para kay kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo